Okatakyie Afrifa say wa resign efi Angel FM. Na wo gidi say no kra na. Mesre send any day di kan ya we pie wa attention TV a. Any di ni ahobrasie ma. Obe like na wasanso a subscribe amaye na wasanso eja wo comment abaye channel no so na yahwe adwuma no abom. Oheneba Boamah no so power FM. Wotumi say sankrofo mienu we omo hyeda enkasa beef no ededede montem wo se Okatakyie Afrifa wo boa enye ono na resign be free eye Angel FM wona emu empanifo na de ne magu fom a ya sàcked no apam na fi eye Angel TV ni na Okatakyie Afrifa Oheneba Boamah se Okatakyie eye huhududu na se wo ya akola wo mfisa na se obedidi obi atam kranka enye omampani John Dramani Mahama na wo se wo de wasem ekọ so ekono so Oheneba Boamah se nyakopon pa eye John Dramani Mahama ne nyakopon na etua eye Okatakyie Afrifa ne car enu nti enne ya pamona wodi what letter na se we post wo social media se wono anana ena we yin ho ana so no wa resign aguna nyame etiase wo boa John Dramani Mahama nyame na etua ka ena ya pamo efi eye Angel FM me ehwe Okatakyie Afrifa ni post na o post ye ne ehwe Oheneba Boamah so nso na enu nsem a ono so ede breye enumre ya baba yia yes ye kwam ye Afrifa jimifo yes wa resign na mse ye boa itimekwa akọ na me kohwe ya 4 hours ago waba betro ato ho I am resigning as the morning show host of the Angel Broadcasting Network effective immediately. The decision was made due to differences in interest between the management of the company and myself. I am grateful for the opportunity to serve ABN and Ghana public or Ghanaian public. To my fans and my family out there, I will share my next move soon. Na action wabetro aguna nyame tiase woboa yapamono na tie de bema wo say kwa Afrifa jimfo yapamono no eni 57 minutes ago no wabetro we was say we refuse to be what they want us to be. We are who we are, and that's the way it is going to be. Aguna nyame tiase e no pese e no mo pese wo ya one person be. About 2-3 weeks ago, and I'm say ya de baby, the smack brown. You are what happy FM, a power da ben. Until and then cassette to take over the morning show. It was my young girl be the take over the morning show. And I'm catch up Kwame Afrifa Jim for say 130. Utredi ampunyami adom. And then Dr. Koko ten say Kwame Afrifa yenya ne kwan na wonko. Etu no tro no de abegu ase se aguna nyame te ase. Kwame aguna nyame di baabi ya wai. Aguna nyame bi anti baabi ya John Mahama nyame atwia woka. Obekoso atwia woka. Jimfo bema. Ubedi John Mahama tem. Na ka say John Mahama no be wini abu atre kroma. No ura John Mahama kura no wawene ye no na Dr. Kwaku Atiampamu a anka yanka sankasa ye baba be pamo wanya lucky ofunu ni ba o ma me aba hye bone no a wantu ne bafo a wajeje so popo fin no a wachimi ne nam krom ha no woni aba hye bone no a wontia ne ba no Okatakyie Kwame Afrifa woni aba hye bone no a wontia ba wajeje so popo fin ya muamu ajimi ya udini na mkroma no abuwa funu ukodi owura John Dramani Mahama tem na utipeno no utipeno owura John Dramani Mahama ukodi di owura Julius Debra tem utipeno no ubedi di matem na wo me nase nsuo kura Kwame Afrifa utipeno no o shaimba woni aba hye bone kankan no
ya mu famu jimi yemra hambet Pesa sa ode comment be ba se Okatakyie Afrifa wa hu se ono na resign na asempanyfo e na apamo no free eye Angel TV a Angel FM a meso se fa comment ba na yesu ye hu ne e koso update bi a Okatakyie TV for the ba beso mo makra